Četvrti je dan otkako djeca u Budvanskom parku aktivno učestvuju u arheološkim radionicama, otkrivajući predmete koji se vezuju za određene istorijske cikluse. Arheološkinja Asja Zec odlučila je da svoje 20-godišnje iskustvo na arheološkim iskopavanjima u bivšoj Jugoslaviji, Hrvatskoj i Italiji prenese najmlađim generacijama. Prva radionica projekta Arheolab uspješno je realizovana 2011. na hrvatskom ostrvu Pag, nakon čega se projekat proširio na Italiju. Projekat se prvi put realizuje u Budvi, a podržale su ga opština i javna ustanova, muzeji, galerija i biblioteka Budve. Ja sam s mojom dugogodišnjom kolegicom Lucijom Đuraškovićem iz Arheološkog muzeja u Budvi posavjetovala se, na primjer, nekih prije jedno 6 mjeseci i onda smo htjeli predložiti ovaj projekt općini Budve. Oni su, hvala Bogu, imali vrlo sluha i vrlo senzibiliteta da prihvate da se arheologija kao nauka približi djeci i divulgira većoj građanskoj populaciji. Cilj ovog projekta sasvim je jasan, kazala je Zec. Da se arheologija kao nauka približi maloj djeci, znači da djeca osmisle svoje vrijeme na jedan kreativan način i da shvate u kom kontekstu odrastaju. Jer znate šta, mi hodamo po grčkom emporiju, a nismo toga svjesni. Znači da muzej arheološki Budve i galerija budu dio svakodnevnice djece, znači kako predškolskog uzrasta, tako i onog školskog uzrasta, a mogu se pridružiti i stariji i roditelji. U modernoj arheologiji, objašnjava ona, primjenjuje se poseban princip arheoloških iskopavanja kojim se proučavaju slojevi stijena, njihova tekstura, sastav i hronologija. Koristeći se jednostavnom terminologijom i slikovitim prikazima, pojasnila je taj princip koji je u arheologiji poznat pod nazivom efekat torte, na osnovu kojeg su djeca uredno izvršavala svoje zadatke. Obično se radi da djeca prvo primijete trešnjicu ili višnjicu na vrhu torte i ona je jedna vrsta identifikacije sa njime. Znači, ispod njih je cijeli jedan svijet koji se slaže po slojevima. Znači, ovaj prvi sloj bit će najkasniji, odnosno najmlađi, a najkasniji će biti ovaj donji, odnosno najstariji sloj, broj 5. A da bi pronašla skriveno, djeca su koristila alat prilagođen njihovom uzrastu, kako bi iskopavanjem došla do arheoloških pronalazaka, a potom i učila o njima. Na taj način želi se stimulisati motivacije i kreativnost kod djece. Iz kojeg su perioda, dakle, ovi dijelovi? To su dijelovi vaze, dijelovi. Da, to su fragmenti posuda. U svakom slučaju, ovo što piše čokolada sloj broj 1, to je znači naš prvi sloj koji smo kopali i znači to je keramika iz 15. i 16. stoljeća. To se zove majolika. Znači prvi naš sloj se odnosno u prvom ovom našem sloju mogu se naći ovakvi tipovi keramike koji imaju glazuru i koju imaju boju na sebi. Djeca nakon toga prakticiraju se naći određene druge fragmente i na taj način rade puzzle u trećoj dimenziji, ili tako? Da, oni slažu te dijelove. Ovaj sloj, znači sloj karamele, kao što možete vidjeti, imamo fragmente rimske keramike. E sad, ona je različita, to se može vidjeti i golim okom, znači crvene, odnosno narančaste boje i bez glazure. Vidi se dakle ta razlika. Vidi se razlika, znači ovdje imamo i nekih arhitektonskih elemenata, znači ovo je jedna kupa iz rimskog razdoblja, a ovo je puntale od amfore. Radionici se mogu priključiti sva zainteresovana djeca bilo kog dana od 10 do 13 i od 17 do 20 sati.